Dua ayat akhir Al-Baqarah kak dinto paringaki bi Allah ketika Isra Mi'raj. Dua ayat akhir surat Al-Baqarah kadi to pun ulama bi Allah seepedih 1000 tahun sebelum alam ben saesena ikebai. Dua ayat akhir Al-Baqarah kak dinto bi Allah ampun epedih hadirin. Pasera orang semaca akhir surat Al-Baqarah ibaca dalam keadaan ngiding. Nak sampean nih ki odi pah maca akhir surat Al-Baqarah ibaca isitung tempat katina apa pun ulama lam yakrub hasyayatin salah layal. Maka orang semaca dua ayat akhir surat Al-Baqarah ibaca isitung Roma maka setan telu hari telu malam tak entar dek ka Roma gak dinto hadirin. Mun maca ki ayat kursi setan ni kacuma buru bisa saja deki abeli boleh. Keng mun maca aki dua ayat akhir surat Al-Baqarah telu hari telu malam setan gak dito tak kira entar dek kecumpung sampian. Makanya sampian seampo iganggu setan, sampian seampo amimpin ibenian, sampian seampo itompa apsaap sebelum asarin macah dua ayat akhir surat Al-Baqarah. Maka ketika asarin sampian tak kira itompa bi apsaap. Mun sampian la maca akhir surat Al-Baqarah pah pekun itompa ngajua opso maka ingat sama kina Quran tak edep ruang. Karena setan ini kebeda dua, beda setan setak padeng, beda setan sepan. Mun setak padeng maca aki ayat kursi nyimpang. Keng mun sepadeng je ayat sabek kursi na pentong aki. Insyaallah tidungi langker. Keng mun tak pentong ben kursi maki macaan apa pakuni tompa macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا وابتعادا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. صدق الله العظيم. علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء, para alim, para ulama, para masyayikh, secara khusus ajunan semulja Kiai Haji Maimun Busrawi, ajunan semulja Kiai Haji Rakib, ajunan semulja Kiai Darus Salam, ajunan Kiai Badrun, ajunan Kiai Soleh, berseteja para kiai, seteja para guru sehadir nyuun saporah. Beten kaula tak bisa nyebut satu persatu karena sebagian beten kaula tak oning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat beten kaula da ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh,
secara khusus pemangku desa setempat beserta seluruh jajaran aparatur disaipun senyepoe dusun Talese dan seteja jajaran tokoh masyarakat selain Jam'iyah Nurul Muslimat terjukan Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Ajunan Kiai Haji Suryanto tertak galib Ajunan Kiai Kholik selaku pengundang dan seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir jamaah Masjid Baitur Rahman sebadan kaula amul ja'aki. Alhamdulillah malam samangken kaula ben ajunan bi Allah takdir alengki abolong kak dinto tempat dalam keadaan sehat ben alhamdulillah kasarengan kalaben terang ngaucen semoga akilengki along bolong tempat saya ketimangken kak dinto beni cuma itunya bisaus tapi sampai ke akhirat kaula ben ajunan semoga sareng Allah papakun abolong dalam keadaan kenging ridho pun Allah seteja sehadir semoga peteti ahli swarga. Salawat dan salam ngireng aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto sareng Allah Subhanahu wa taala paringi keistimewaan tempeng nabi-nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamulja sareng Allah salah situng tandana kamuljana kelaban peristiwa Isra wal Mi'raj. Apa mi kamuljana ibuktiaki kelaban Isra wal Mi'raj? Hadirin hadirat semuljaki Allah. Sateja para nabi dan rasul kak dinto sareng Allah tada seepa entar dek katelo alam kecuali ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra wal Mi'raj kak dinto Kanjeng Nabi Muhammad pada pak dek katelo alam. Sepertama alam nasut iki kak dinto kawasan manusia dari Masjidil Haram dek ke Masjidil Aqsa. Senomor dua iki kak dinto alam malakut. Alam sealam kak dinto tempati sareng para malaikat manusia tada entar de ke alam kak dinto. Iki kak dinto dari Baitul Maqdis Palestina sampai de ke langit senomor petok hadirin. Kak dinto alam malakut. Senomor telo iki kak dinto alam lahut. Sekak di alam kak dinto tada orang oning ben tada malaikat sedepak. Kecuali orang seayati sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Iki gak dinto dari langit kapeng petok sampai dek ke Sidratil Muntaha sampai dek ke Mustawa. Makana malaikat Jibril gak dinto salah starina langit kapeng petok nyuon tidak Gusti Kanjeng Nabi untuk tak bisa ngiring. Karena manabi malaikat Jibril maksa entar dek ke atas. Cepun malaikat Jibril dan gula bisa kobong dan gula tak mampu. Karena kak dinto bani alam malaikat kak dinto ampun alam secuma Allah Subhanahu wa taala seoning Nabi Muhammad malam Isra wal Mi'raj paling betelo alam kak dinto hadirin. Bahkan ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dinto mustawa apangki sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Caipun ulama Nabi Muhammad kak dinto apangki sareng Allah ruhan wa jasadan. Roh benja serta apangki bahkan sampai sandal lah Gusti Kanjeng Nabi eki bedak ke mustawa kak dinto kemuljaan ben keutamaan karena Nabi Musa debui Allah gunung Tursina kak dinto sandal Nabi Allah pakon lepas fa'la na'alaika innaka bil wadil muqaddasi tua Musa buka sandal kaki karena kaki bedak tempat sesoceh kak dinto Tursina tempat tak bumi. Sementara Nabi Muhammad ongke dek kalangi entar dek ke Sidratil Muntaha dapat dek ke Mustawa sampai sandal kak dinto tak buka. Cepun ulama
sandal Gusti Kanjeng Nabi kak dinto lebih muljah etempeng makhluk sebeda bumi. Makanya sandal Kanjeng Nabi ini kak ikebai kempere surban, ikebai kempere kocca. Cek dengan sandal ini ikebai kempere kocca. Maka sandal pun muljaan bencetak. Saking dari muljana ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ben ngak ngingai perkara semulja kak dinto. Semoga kau leben ajunan tanuruk muljah. Semoga kau leben ajunan teti orang sepada pecerah. Amin Allahumma. Yang jelas kalau ben abada aki Isra wal Mi'raj kati malam mangken. Kau leben ajunan sompengan malam mangken abada aki acara pah entar ke acara kak dintoh. Kak dintoh satan punten ampun atetiaki iman kau leben ajunan sampurna hadirin. Amin Allahumma. Bagaimana tidak sempurnya imannya orang talase. Katina patak coko pa imana orang kepora. Orang seodi eza mana Gusti Kanjeng Nabi saos. Ni kata percaya ke Isra hadirin. Ada sebagian orang yang imannya separuh-separuh kalau berisra murtad boleh. Orang-orang yang mencaci maki Nabi Muhammad seperti Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal. Sajan congoco dak Kanjeng Nabi. Haji ya Muhammad dekak aja. Saya kocak Rasul, kocak malam entar ke Palestina, semalam riak lah boleh. Lecek Muhammad. Nabi Muhammad tak tuman kocak lecek kecuali waktu Isra wal Mi'raj hadirin. Sebelum-sebelumnya Nabi Muhammad ni kemana kocak lecek, Abu Lahab ni kasi tak terima. Makanya ketika berada serombongan ni ke arempukan, dak remah Muhammad mak letak etoro orang. Berada situng orangnya mana Suroko. Suroko ni kapah husul. Pola Muhammad kabela gendek, boy kabela nakal. Abu Lahab tak kesokan. Allah. Mun Muhammad kabela nakal justru kakek saya temu je nakal. Polan Muhammad mulai kini tak tuman nakal, tak tuman lecek. Jadi mun pakai kabela nakal saya tak percaya benih ke Muhammad justru kakek. Saking dari Nabi Muhammad kak dinto cucur tak tuman kal ngakali. King ketika peristiwa Isra wal Mi'raj hadirin. Sateja ada buaki Nabi Muhammad nakal. Mi tak nakal aja pun orang. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Kak dinto perjalanan ngakui ontak. Bisa 2 minggu. Bisa sebulan hadirin. Kalau berjarak tempuh. Makin diperkirakan 1.200 kilo. Makin pesawat PP ini kakak 2 jam 4 jam perjalanan. Berangkat 2 jam mulai 2 jam ngakui pesawat. Sementara zaman Gusti Kanjeng Nabi Muhammad semalam ngabela depak ke Palestina. Gila ku ampun beda Mekah boleh. Saya rasa percaya. Cuman beda situng saya kalau pai sareng orang Arab. Kanjeng Nabi ni kebeni ajalan tibi. Mangkana asro. Kak dintoh pacelen. Jadi kanjeng Nabi ni kebeni entar tibi. Tapi entar. Kanjeng Nabi ni kebeni berangkat tibi. Tapi berangkat sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin pacelen kak. Ada saya tak bisa. Malam mangken gula pakai soro bi panitia. Khulil Yasin api datu le macam. Napa boleh karo le macam. Maki 10 jam gula gelem sepenting jam abi gula pajalan tibi. Mungkin ngecem ada ngak dia pas 10 jam ngapuk. Artena Nabi Muhammad kak dito beni berangkat kalaben kasokana tibi tapi berangkat sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Ya man nasra bikal muhaiminu laylan niltamanil tawal anamuniyamu. Ya man asra, wahai manusia asra, saya pajalan bika kalaban ajunan. Saya rasa pajalan al-muhaimin Allah subhanahu wa ta'ala. Depakkah Masjidil Aqsa para malaikat, para nabi dan para rasul kak dinto ngambak Nabi Muhammad. Depakkah Masjidil Aqsa asolat 2 rakaat kak dinto solat sunat karena bektu kak dinto bejeng kita fardu waqi. Wa antal imam wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam. Depak ke Masjidil Aqsa fa salat sataja nabi dan rasul, sataja para malaikat, wa antal imam. Nabi Muhammad saya pengimamin nunjuaki Nabi Muhammad kak dinto paling mul.
Wa ilal muntaha rufi'ata kariman. Nabi Muhammad sampai ke Sidratil Muntaha iangka. Wa sami'tan nida alaika salamu. Sampun kanjeng Nabi masuk langit situng dua terlok sampai petok. Cuma situng debuan saya perengaki bi Gusti kanjeng Nabi. Alaikas salam, alaikas salam, alaikas salam. Ya karimal akhlaq. Wahai manusia si akhlak ka paling mulia. Ya Rasulullah. Mentero sakitnya gue sepu bi orang. Apa njak tu kok silontar bah bejeng. Apangki kelaban Allah. Sebiasa ipada Pak Nabi Muhammad kak dinto narema ibadah so. Tapi cepon ulama beni cuma solat saya pada Pak nang bekto Isra. Beda 4 perkara saya pada Pak Allah dek Gusti Kanjeng Nabi untuk ipada Pak dek keajunan. Melemangkan bit dan kulis 4 ni ka ipada Pak. Panapaan saus saya pada ngaki Allah bekto Isra dek Gusti Kanjeng Nabi. Seempat ni kebitan gula makin eka bela. Muntung-tung saja berarti pengajian mari pukul telok dekini. Tanah pagi. Siap sampai pukul telok bu. Ongguan. Tojuk mentak pukul telok cek mulai. Gula mulia ke ada. Ada 4 perkara yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad bekto Isra. Panapa seempat? Sepertama. Man hamma hasanatan walam ya'malha kutibat lahu hasanah. Allah aparing pengumuman dak Gusti Kanjeng Nabi untuk ipada pak dak orang keporah. Man hamma hasanatan pasera orang si akarep dak kalakuan ibadah. Pasera orang si akarep dak kalakuan bagus walam ya'malha tapi tak sempat ngalakoh. Niat tak ampun mantep pangaterona ampun raja keng tak sempat alakoh. Tak depak niat umroh kita mangkat mate. Niat haji ya seantri abid kelu mate kia. Dek remah mun ngak nikah. Maka orang seaniat ngalaku tak sempat ngalaku pah burung gara-gara tak bisa karena beda alangan. Maka meskipun tak ngalaku kutibat lahu hasanah. Di Allah ampun paringi kenceran situng pada ben saya ngalako. Amin. Amin. Hebat tani kita ngalako lah oleh kenceran. Makanya sampian muntro oleh kenceran tak ngalako gempang. Niat umroh pah mate. Haji embian meni boleh baidok gelo. Nika termasuk kelakuan paling gempang nika. Tak usah alako kan aniat ampun paringi kenceran. Artinya ada remah. Kula ben ajunan pongkiknya beki demun beda kelakuan bagus toreka niat alaku. Masalah keng aniat alaku tak depak ngalaku kutibat lahu hasanah. Maka kebagusan ni kampun ibeki dak kaula ajunan. Amin Allahumma. Maka kanjeng Nabi adabu niyatul mukmin khairun min amalihi. Niat orang mukmin ni kata usah alaku ken aniat kak dinto ampun oleh kenceran. Tak alaku keng aniat ampun paringi kenceran. Saya napa tak saya? Keng cuman ngerti hadis ni kecek telempas. Beda dimin Islam sejatinya meni penggalan kak. Nikah bejeng cukup niat karena beda hadis niyatul mukmin khairun min amalihi. Ken niat lah mantep mak kita ngalakoh lebih bagus ete pengalakoh. Dadi mak abejeng kor lamari aniat ya teh mak kita abejeng gak dintu ampun cukup. Keng sayang. Pendapat ni kasih berlaku cuma bejeng mun ngakan bunten nagin ngakan kia orang kan itu. Cek saking ngamakela tak nagin ngakan Quran niat kenyangnya mantap usaha nemen padi cenu. Nika subode pengkalan mun kanto njok tak kok yang mbok mulen kok. Emon sing mbok jandai ki beburu bi kok. Bodoh nika. Bodoh sing ngerti senika nika. Dadi orang ini katur kadang ngerti hadis nika iyon talbungkol. Nika ibri hadis lain ki alabun.
Ya njak bojeng ini tak cukup niat. Kudu nurut Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi ada bu, sallu kama raaitumuni usolli. Kanjeng Nabi makon abojeng ngakake pada ben ngatela engko abojeng. Tetapi bojeng cukup niat tak oleh tak sah. Karena Kanjeng Nabi makon isoro pada ben bojeng Kanjeng Nabi. Ki ala ben nikah. Hadisnya sallu kama raaitumuni. Abojeng ngakake pada ben ngatela engko abojeng. Tetapi saya abojeng Eropa pada ben bojeng Kanjeng Nabi, orang saya ngatela sahabat. Engkau selok ngatela ka bojeng Kanjeng Nabi maki aniat cukup cek piara colon ngara. Beden nih Kak, beden nih Kak. Keng makin bek mulai lok pati rame. Matir bi Allah ya pasalam betul. Amin Allahumma. Beda boleh. Beda situng hadis. Idza sami'an nida, idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadayhi fala yad'uha hatta yaqda hajatahu minhu. Artena mun sampian ngiding mu nyina adan sementara eta nga sampian bede-bede seai sedeureun maka deureun ni kata usaha sabe sampai sampian nekani hajat dari bede nikah. Akhirnya nikah pakai kebaidalil mun bede orang di bulan puasa sahur ternyata ketika ada erebah adan masjid maka seepereng oleh pegemet sebenting tak nambah boleh. Nyaman. Nikah bisa amal laki nih Kak. Nikah hadis riwayat Abu Daud. Nikah hadis sahih nikah. Ya malaki nyaman nikah. Jadi ku lekuk mula sak pasaan sampian pusok buru mula para ada nangalak budak ese kacang i delum. Jadi sampai duhur insyaallah tak kira mari siku kacang di sana. Jadi mun saya teguk oleh deur sebenting tak oleh nambah boleh. Nikah oleh kalako. Nikah di luar NU nikah ya malaki hadirin. Cuma NU alhamdulillah hadis kak dito bani Pak Yuntal Bungkol. Boh, kan hadis sahih. Hadis jelas. Engki hadis sahih, tapi hadis nikah tak ada hubungna kalaban bojeng sopu. Nikah mutlak ada na apa-apa. Jadi pada sahabat atanya dek Kanjeng Nabi ya Rasul, kula ngakan temponan ku nase, temponan ku deureun ebereng pah masjid adan. Allahu akbar, Allahu akbar. Nikah napa kula nase sabe bojeng ke masjid geluh, napa ngakan geluh berangkat maren nah. Cepun Kanjeng Nabi tak usah sabe pamari geluh, tinggal ngakan geluh berangkat ke masjid maren nah. Jadi hadis nikah benih untuk bulan Ramadan. Paham? Pak bade saya ada bu. Enten hadis nikah berkaitan kalau bulan Ramadan. Dalam riwayat selain ikabala hadis kak dinto berkaitan kalau bulan 10 bulan Ramadan. Kalau memang hadis kak dinto berkaitan kalau bulan 10 bulan Ramadan, maka ini kasih berlaku zaman Gusti Kanjeng Nabi. Anapa? Karena hadis kak dinto ada na zaman Kanjeng Nabi benih ke seorang. Kanjeng Nabi ini keandik tukang adan 2, Situng Bilal bin Rabah, si nomor 2 Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ketika seadan nikah Bilal bin Rabah, maka nikah benih bektona bujang sopu tapi bektona tahajud. Keng mun seadan Abdullah ibnu Ummi Maktum, maka gak dintu bektona masuk bujang sopu. Hadis ki puru benih berkaitan kalaban adan nah Abdullah ibnu Ummi Maktum, tapi berkaitan kalaban adan Bilal bin Rabah. Jadi pada sahabat mereka ni dek Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, mun tempona asahur, pah adan masjid ketinapa? Lo pa apa lah betoto? Karena seadan nikah benih adan sopu tapi adan tahajud. Sanika kak, mangkana hadis nika tak oleh ontal bungkol kutu kombi gelu. Mangkana kuleban sampian kutu amat hab. Sehingga kuleban sampian benih langsung hadis nika IRTETB, benih langsung ayat nika IRTETB. Tetapi beda ulama selakar ahli nyaman namu mujtahid mutlak. Nika dekik sing ngebela, nika kak kemma arahna. Di luar NU tak ada madhab hadirin. Tak oleh noro ulama karena ulama kak dinto tak maksum. Ulama ni bisa salah. Tetapi menurut ulama klero. Makanya kula ben ajunan tak usah nurut ulama langsung nurut Gusti Kanjeng Nabi, langsung nurut Quran ben hadis. Kula ben ajunan senurut ulama beni muang hadis ben Quran. Justru karena kula ben sampian tak oning saya ngartina Quran secara langsung, maka kudu nurut ulama deurem macarna ulama ngartiin Quran gak dinto sih bener. Paham? Jelas. Quran kan beda bacaan. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih coba dari mate. Jadi fitnah orang lebih coba dari mate. Nek kemudian diarti Rasulullah kula ban sampean ambu sa fitnah mate orang boy mayu. Bekan engki kan.
Mun fitnah lebih rajin tusan tebeng mati. Orang kan mati orang daripada fitnah tetangga. Al fitnah saya maksud nikah teku tafsirah. Ai al kufru ai asyirku. Fitnah ni kebeni fitnah si biasa ketelak kantok. Tapi fitnah kak dinto saya maksud kakafiran, syirik de Allah. Kak dinto lebih raja tu sana tebeng mati no. Kan sini kan pah jelas. Yang kita bangki. Pada bin Isra ni kak. Isra ni kebit di luar NU kan iku bela bukti. Isra itu adalah sebagai bukti bahwa Allah ada di atas. Kan senika. Allah ni kepada di atas. Mi itu mujak di atas. Nabi Muhammad epa Isra depak ke atas maha tebangki ben Allah. Berarti Allah di atas. Berarti cocok kalau ben ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahmanu tining Allah alal arsy atas aras istawa kak dinto neng. Jadi Allah ni kan neng atas aras. Cepon ulama ahlu sunnah punten Allah ni kebeni atas karena mun Allah beda atas berarti Allah ni keputo tempat. Mun Allah puto tempat berarti Allah pada ben orang talese. Sampean kan puto korse. Mun Allah puto tempat berarti kan apes Allah. Ini kasih pertama. Saya nomor dua. Mun Allah puto ke tempat ni ke anyar egebay. Lambat tempat ni kata ada. Allah kodim tak ada. Mun Allah puto ke tempat sebelum tempat ni ke egebay. Beda ibundim ma Allah. Tak ruwet saya nyampit demundai. Bekanang ki. Nika perlu pebicek karena makin banyak det ngodetin ngupload status. Saya serahkan semua urusan saya sama yang di atas. Macam di ini atas ya. Ya jangan tak becek dekenya ku di atas ongku Allah ni. Allah ni kan di sifat al-ali, tapi Allah ni kebeni atas hadirin. Paham? Jelas. Loh. Tapi ketika Isra Nabi Muhammad ke atas maha bangki ben Allah. Isra ni kalau Nabi Muhammad ke atas, ahlus sama penduduk langit ni ka iri dek ke bumi pulan bumi ikan nengi Gusti Kanjeng Nabi sementara langit punten akhirnya para malaikat ben langit matur dek ke Allah makle langit yedek bi orang yang paling mulia makle Nabi Muhammad ke atas iya jelas jadi saya ke atas ni kebenaran pulan Allah berdi atas keng bi langit kon ke atas bi Sidratil Muntaha kon ke atas makle si atas ni kepada yedek bi Gusti Kanjeng Nabi makle Nabi Muhammad tak keronit dek bumi paham iki. Memang kita ngerti lah ungguk ke lubuk. Lekas mari pengajian dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, tapi kan Nabi Muhammad abang kiban Allah di atas. Nabi Muhammad kamu tahu apa abang kiban Allah? Berarti kan Allah beda di atas. Saya beda di atas Nabi Muhammad. Allah na punten bene di atas. Mun orang talesek ni kebah ngucak engkau terus ngatela atas sek ke. Dek remah cara nah. Engkau ke atas nyor ni kak deki kaki ngatela atas sek. Ongko atas iya karena beda ongko tasik. Tasik ya tas senior ya. Kan punten kan ki. Si beda ya tas senior sa ajiling tasik yang pakune kenengena. Nabi Musa Abu Dabu ben Allah ikunung turusina. Bani Allah beda ikunung turusina bani. Saya beda turusina Nabi Musa. Allah bani beda turusina. Saya beda imustawa Nabi Muhammad. Allah bani beda imustawa. Paham gak ki? Maka ada gula ajuran kutu amat hadirin. Madhab ni kepada sepuluh dah ada. Dari sepuluh ni kai kala 4 kali menem. Semenem nikah Muhammad ibn Idris ibn Abbas As-Syafi'i. Senomor 2 santri Imam Ahmad ibn Hanbal. Senomor 3 Al-Imam Malik ibn Anas ibn Malik ibn Amir ibn Asim. Senomor 4 kadintoh Al-Imam An-Nu'man ibn Sabit atau Imam Abu Hanifah. Senomor 5 kadintoh Sufyan As-Sauri. Senomor 6 kadintoh Daud Adh-Dhahiri. Sufyan As-Sauri, Daud Adh-Dhahiri, neka ulama mujtahid mutlak pada kelas seben Imam Syafi'i. Cuman mangken tak ike bay madhab tak etoro, polan ke tak patak mudawan, ke tak pemik santren tak etoles sehingga hukum tak jelas. Detimun beda atanya mangken oleh apa anja kawin tanpa wali dan saksi ikut pendapatnya Imam Daud Adh-Dhahiri oleh sepenting tahu ke apa kemake tak pejok tade. Mungkin apa nggih? Nikah tanpa wali dan saksi itu boleh. Kata Daud Adh-Dhahiri. Mun orang talesek terus ngalaku katin apa? Oleh sepenting uning syarat rukunna. Sepenting uning hukumah. Le mangkene keketa betade uning kam sampian. Bener. Karena beda senikah ni ke beda.
Romoro ni bini iki begelem rebu pah ngocak lek kaki tang bini setia le kok lagi nak kakek kaki biko ikabin mas kabin seket ebu iya kak kaki tang lake abuh mun pah daya saaki banyak maki bini nak kholil sumen bre tak gin pen tak gin bodo sakse akhirnya cepun Imam Syafi'i saddan lil bab atau saddud darai nutup hukum gak dintoh meskipun bede sing laki langsung hukumin haram tak oleh kalakoh karena kitab patak mudawwan kitab sampai mangken tak bangki hadirin. Jadi menurut asem Pak Saus Sufyan As-Sauri Daud Ad-Dhahiri bi ulama ni ke akhirah tak toroen toroen ni kepada empat Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Saya asaus di empat toro bi sampean ni ke oleh. Tak nurut Imam Syafi'i, tak apa-apa. Cak Imam Syafi'i lo ngajak kuleban sampean keng nurut tibi. Jadi sampean nurut Imam Malik ya tore. Umpamanya Imam Syafi'i bek semua berdua Imam Syafi'i. Ulang teman cok najis nurut Imam Maliki bayi minta teman cok soceh nyaman. Jadi mun aja mata ada telur tak melo teman cok guring. Bekan kan saya. Le Imam Malik ni kata teman cok soceh kak. Mun Imam Syafi'i punten sedejana teman cok ni kan najis karena al mustaqdar perkara si kebaci secara tabiat. Cepun Imam Malik punten teman cok ni katabi perkara si noro. Apa cang matbuung apa cang si etoro. Mun hewan na kening kakan pada ben koceng taman cok najis. Keng mun hewan na kening kakan pada ben sapeh celat dong abi. Artinya soceh. Bukan nyaman. Sambian noro Imam Malik tak apa-apa. Mungkin apa ki? Sepenting mun noro hukum ni kejak sampai terjadi talfik. Talfik ni kan apa? Wak duang imam ada ngesaaki. Kalau si pangkepang kapi norok ding Imam Syafi'i segempang, norok ding Imam Maliki segempang. Ternyata din buri macam Imam Syafi'i tak itre, macam Imam Malik tak itre, menikah hukum mata oleh ni ketalfiknya mana. Pada dalam bab masalah wudu, Imam Syafi'i ni ka wudu nyeting kareng bini betal. Cepun Imam Malik tak betal. Tapi kan wudu tak pada. Ding Imam Syafi'i esara metok muanikah esa. Imam Malik mun wudu kotu dalkun kotu oso. Kapiket leketane kan nakin oso. Sampian audu norok udung Imam Syafi'i. Kapan nyeting kaparaban pah norok ngocak Imam Malik. Ini kata asa hadirin. Tak asa ini kata alfiknya mana. Ini kata oleh. Udung sampian betal cepun Imam Malik. Polan tak yoso. Makanya nyeting kareng bini ini kata betal. Udung tak asa cepun Imam Malik. Karena udung tak delkun gila. Norok Imam Syafi'i kok. Oh norok Imam Syafi'i asa udung. Tapi mau nyeting paraban kan betal. Jadi mun pah audu sampean tak yoso pah nyeting ka paraben ni kenyaman talfik dua imam betal lagi kapi. Mangkana pala ro Imam Malik kapi. Wudu ro Imam Malik betal Imam Malik. Coba hacak lonca. Deki pada bejeng ro Imam Abu Hanifah. Arapa minta make akadoan tak apa-apa. Lah coba hacak lonca. Ni kemun pah hukum kalak panggem kapi hacak lonca ni kaje pun ulama fasik. Pon ngak kuleban sampean noro Imam Syafi'i dalam kondisi darurat noro imam selain tak apa-apa. Noro Imam Syafi'i kuleban sampean keng deki ketika ke Mekah kuleban sampean atau waf noro Imam Malik sehingga makin tingkareng dini wudu kuleban sampean tak buat tak betal. Yes, setengah jam lah. Betang kicak lah kali setengah jam aku. Kali sejam. Oh sejam setengah kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon. Jadi pertama saya paling akhir Isra wal Mi'raj pengumuman dari Allah dan ke umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad tak usahakan alakoh kan aniat ampun paling ganjaran. Saya nama tak saya. Mun sampai alakoh tekel ganjarna kak. Umat-umat terdahulu menabi abajang sekalian situng ganjarna. Umat Nabi Muhammad punten ketika abajang gak dintoh kencerna ibrik sapolo. Fa in amilaha kutibat lahu asyaratu hasanat. Mun sampai ekalako beni aniat alako maka beni egencer situng tapi egencer sapolo. Dadi makilah bajengah dari seket pada dilema ning Isra wal Mi'raj gencerna pakun seket karena situng bajeng egencer sapolo pan abajang lema kalih maka gencerna pakun seket tak luang. Nikah hebat umat Nabi Muhammad. Abajang sekalian sapolo. Mun aberjamaah petolekor terjeda. Mun asiwak tambahi petong polo boleh. Mun si abajang la andi bini tambahi petong polo boleh. Aja mun binin situ, mun binin telok. Ditinggal kali. Mucak gelap aku takut abini boleh lagi lah.
Umpah ngocak kok ingin nampak genjer na bejeng, lek dem maju na sampean dek. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikah hebat itu umat Nabi Muhammad. Tapi wa man hamma sayyi'atan wa lam ya'malha lam tuktabalaha. Keng pasir orang seaniat kelakuan coba ternyata tak sempat ngalako. Maka kak dinto tak itu oleh sering Allah. Saking belas Allah ada umat Nabi Muhammad. Mun kelakuan bagus tahu saya alako. Ken aniat lah ikan jar situng. Keng mun sampai ngalako ikan jar sepolo. Mun kelakuan coba pasir seaniat alako kecubaan. Tapi kita ngalako dak kecubaan nah. Maka tak etoles dosa hadirin. Fa in amilaha kutibat lahu sayyi'ah. Mun sampai ngalako etoles situng kecubaan. Ki kurang belas napa? Sebelum Isra pala laku ganjaran situng, pala laku dosa coba situng. Mun aniat tak ganjar kan Isra bi Allah pah paringi pengumuman dari Isra sampai mangkin. Saya asaus seaniat kak dinto paringin ganjaran situng. Pasir sealako ibri ganjaran sapolo. Mun kalakuan coba aniat Kuleban sampean tak itulis dosa. Mun sampai ngelaku dosa, maka dosanya cuma itulis situng sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin kota. Cengeng. Mi daya dinna. Manter bisa ama bagus niat, amin. Manter bisa ama tepak niat, amin. Nomor 2, panapa saya paringaki Allah Subhanahu wa taala ketika Isra wal Mi'raj. Nomor 2, khatimu suratil Baqarah. 2 akhir surat Al-Baqarah bi Allah paringaki waktu Isra wal Mi'raj. Meskipun cai pun ulama nang kitab Asbabun Nuzul kadinto etronaki Madinah. Tapi 2 ayat akhir surat Al-Baqarah kadinto pertama kali bagi bi Allah Subhanahu wa taala ketika Isra wal Mi'raj. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang kuat tahlil dekir. 2 ayat akhir Al-Baqarah kak dinto paringaki bi Allah ketika Isra Mi'raj. 2 ayat akhir surat Al-Baqarah kadi to pun ulama bi Allah seebedi 1000 tahun sebelum alam ben saesena ikebai. 2 ayat akhir Al-Baqarah kak dinto bi Allah ampun ebedi hadirin. Pasir orang semaca akhir surat Al-Baqarah baca dalam keadaan ngiding. Nak sampean nih ki odi pah maca akhir surat Al-Baqarah baca situng tempat katina apa pun ulama lam yakrub hasyayatin salasalayan. Maka orang semaca 2 ayat akhir surat Al-Baqarah baca situng Roma maka setan telu hari telu malam tak entar dek ka Roma kak dinto hadirin. Mun maca ki ayat kursi setan ni kacoma buru bisa saja deki abeli boleh. Keng mun maca aki 2 ayat akhir surat Al-Baqarah telu hari telu malam setan kak dinto tak kira entar dek kecumpung sampian. Makanya sampian sampo iganggu setan. Sampian seampo amimpin ibenian, sampian seampo etompa absaab sebelum asarin macah 2 ayat akhir surat Al-Baqarah. Maka ketika asarin sampian tak kira etompa bi absaab. Mun sampian la maca akhir surat Al-Baqarah pah pekun etompa. Ngajua opso Maka ingat makin Al-Quran tak edep ruang. Karena setan ni kebeda 2, beda setan setak padang, beda setan sepan. Mun setak padang maca aki ayat kursi nyimpang. Keng mun sepadang je ayat sabek kursi na pentong aki. Insyaallah tidungi langker. Keng mun tak pentong ben kursi maki macaan apa bakuni tompa macam-macam. Bapak Ibu hadirin, saya muljaki Allah. Mantar kauleban ajunan bisa angamalaki 2 ayat akhir surat Al-Baqarah mangkana ekepora nikah mun atahlil atwa aki orang sedah pasti 2 ayat akhir surat Al-Baqarah kak dinto tak cecer pasti baca aki lagi. Saking dari istimewa nah hadirin. Bon, ini kasih nomor 2. Nomor 3. Para Maria lah. Ini coba telo. Mampan empapah mulai ring baru. Nah,
Oh, pung tak ojen ropo lagi. Jadi mun pah 2 hari tak ojen, pakun nih kan ngeneng sampai 2 hari. Apa jak gelak bu kulai dente compok bu. Cak dah benar dia makan laku mulai malam. Cak gula benanak nih kata kita tak tahu itu muraja Nabi gula. Cak dengan gula makan laku kita ngiding. Gula mulai dapat ke rumah makin dia kata edung. Ya, bung ante edung gula. Cak mun ngiding tak melu kambung gula. Wah, kok. Lagi di ngakil jarok norok begitu. Bon, senomor telok Allah aparing pengumuman hadirin. Dek ka orang talese, dek ka orang keporah. Panapa pengumuman senomor telok? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Orang talese, orang keporah. Allah gak dintonya pora sateja tu sana manusia di Allah bakal isapora. Sepenting manusia gak dintoki gelem minta sapora di ajunan Allah subhanahu. Pabanyak tu sana hadirin. Keng mun abali ke Allah. Itu buah kibik kanjing Nabi. At-taibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu. Pasir orang si atau dari tusah persis pada ben setak ngalako tusah sama sekali. Kuda sering ngabala iman kak diman. Gelas ni kamun besar. Kak din to make ijli ma bedalam patah item mucak mari besa keng manusia mari ala kotusa pah atobat ka Allah minta sapora napa napole tu sana make lampat gemet tade sekali persis pada ben setak ngala kotusa sama sekali saking dari bila sa Allah dak kaul ajunan banyak ala kotusa tinggal make banyak ala kotusa sepenting kaul ben ajunan abali ka Allah kala ben atobat maka tusa kaul ben ajunan bi Allah bakal isapora amin amin malah kanjeng Nabi adabu Salawatu khamsin kaffaratul lima bainahunna. Pejeng selema bektonya pora tusa antara pejeng selema bektoh. Pasera orang si ala kutusa mari duhur. Sepenting asar apejeng maka tusa mari duhur bi Allah isapora. Sera si ala kutusa mari asar sepenting apejeng maghrib. Tusa mari asar bi Allah isapora. Para aja tusa na sampian. Keng mun sampian kak dinto bejeng ekalako lima bekto tak bu ambu insyaallah bila sau setah kau leben ajunan tak kira betul sada ajunan Allah subhanahu wa ta'ala amin tak sempat minta sapora ki dengan tak sempat baca istighfar keng bejeng ekalako maka tusa kau leben ajunan Allah epa kemet hadirin sepenting tusa ni ke beni tusa raja beni zina beni mate yoreng nikah isapora kalaben salat mun tusa raja kotu atobat kalaben khususnya mana taubatan nasuha kotu asaja minta sapora ke Allah dak remma carana tobat nikah ketika kau leben ajunan tu satu saraja maka sepertama lesan astaghfirullahalazim sapora aki Allah terus al-iqla lakona abuin senomor 2 an-nadam atena rasa kastah senomor 3 al-azmu alla ya'ud niat ta'abuliyo pole lakona ambu atena kastah niat ta'abuliyo pole lesan minta sapora ke Allah maka tusa na tusa raja sepenting tusa ni ke Allah bi Allah isapora amin jadi minta sapora ni kata melarat kak sepenting kuleban sampan gelem atobat keng cara sesampurna beda cepon ulama sepertama epakon mandi tobat geluh cara mandi tobat antara kata seruah nyelam ke dalam elang tuh sana mun sampai nengah make orang elang punten mandi tobat nih kata kudu kata se mandi biasa kasabeden adus Jumadan niat sampian adus tobat mun bisa mandi nalem malam mari adus tobat sampian pah bejeng maghrib mari bejeng maghrib sampian nikah jaga boleh bejeng sunatnya mana sunat tobat atau salat sunat awabin mari salat sunat awabin maca sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta lanceng gelu tak apal tat sepandeen tak napa astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih lanceng gelu sepandeen pole tak menapa astaghfirullahal azim wa atubu ilaih astaghfirullahal azim wa atubu ilaih lanceng gelu kalak pung kaneto astaghfirullah astagfirullah astagfirullah tak apal mate boy
Ya mun dia tak hafal ki orang pandai apa ya kalau aku. Hadirin, sepentinglah atau buat kau leben ajunan. Tu sama ke raja, tu sama ke banyak di Allah bakal isapora Allahumma. Malamun tu sebeni tu saraja. Pak kemet kalaban bejang lima bekto kau leben ajunan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hadirin, keng mun tu sakata tangke bentu saraja. Eka cepon tak isapora kalaban bejang. Tu saraja atau buat katiki buru. Tu sakata tangke minta sapora kata tangke. Mun bedah bareng setoman ekala bedah hak setoman epondut pabeli toman ngeco ajam apa pabeli tada mari beli kente EPC ki kente EPC PC tandi pentahalal lah kak kok lambak toman ngeco ajam kak kak sapora aki kak ya biko ekakan kak ikente EPC kok tandi pahalal kak ya iya halal lek jek lesi tetanggeun banyak lek didi kak bedel 15 ngara lambak. Ya mun 15 lek nakin 1 juta ya kok. Maka nakin kenteen hadirin. Paham lagi. Jadi mun urusan ben manusia ni keberak, mun urusan ben umat Nabi Muhammad, urusan ben umat Nabi Muhammad kak dinto berak. Jadi kau tu pabeli kau tu kenteen, mun kenteen maka tu sana kau leben ajunan kak dinto ampun tade. Mangkana si berak ni kebeni urusan ke Allah, tapi tu saka manusia. Mangkana haqqullah ala sabilil musamahah. Wa haqqul adami ala sabilil musahah. Tu sani kemun ke Allah gempang kak. Keng sapora beni untuk kebaipang gempangan. Mun ke Allah ni ke urusan tak repot. Sampian ken hadir ke pengajian mangken nikah. Sampian belamba toman ala qudus sakak dintobi Allah isapora. Al majlisus shalih yukaffiru anil mu'min alfim majalisin min majalisis su. Sampian lengki sekalian berempatu sesekalakoh gemet. Sampian sebelum mah pengajian sapora toman nyen dumereng mandi 10 kali. Umpama 10 kali mari nyen dumereng binik mandi. Kiba ka pengajian sekalian. Maka si 10 kali nyen dumereng binik mandi ni kaipa gemet gara-gara antara ke pengajian sekalian. Amin. Cang sapa kana? Iya kok cang mahal pamakin nyen demi 10 kali. Koro ngaji sekalian sapora. Oh ya munda iya kana engko ki nyen demi 2 kali ki entara belum kali aki kok. Benih sani ka maksud tak takut sampian sakit yang dimining 2 kali gara-gara ke pengajian oh ki kari belum mundi kok punten artenah tu sasel ampun ekalakoh make ali beli king entar ke pengajian sekalian kau leben ajunan bi Allah ampun esapora malah cepon ulama neng majlis neka ketika mari na pengajian kan bededebu king kuleban sampian tak mireng kumu maghfuran lakum mulai kapitu sanal esapora malaikat ki matur ke Allah ya Allah jak sapora kapi pangeran saya hadir pada sebagian menikeng terang ngaji keng melipung pelembungan anak ngembung bah noro pada sentar keng noro kancana pelan ibung kona tada orang pa entar sekali humul qaum la yasqa bihim jalisuhum dari saya hadir kak dinto tak ngalitung situng tapi satu jabi Allah langsung etoles masuk surga tak ngalirang ke seorang tapi langsung ngalir rombongan amin Allahumma saya napa tak saya insya Allah saya hadir ni bakal masuk surga kebibu dia. Anapa hadirin? Kuda sering ngabelo setiap pengajian. Polan sampian sentar mangkin ni kalau jelas ikhlas. Sampian ni kalau jelas selamat jelas masuk surga. Tak pada ban Hulil Yasin. Hulil Yasin ni ke paling jauh. Kak kan tutulot jam gula perjalanan. Bak masuk surga. Iya tergantung mun ikhlas masuk surga. Mun tak ikhlas. Mari kocak neraka pendong ben gelas ini bagaimana? Bukan engki. Kula makin paling jauh lo hebat kak. Kula makin paling jauh tak pelak. Arapa? Karena kula bensin ni gente. Kan engki. Makin paling jauh tak pelak kula. Transport bareng. Sampian mak semak. Asa pedaan luang bensin. Bensin ni gente sampai. Ngarep gente sampai. Ni keikhlasnya mana bu? Jadi kak kan tu entar rugi tapi tak ngerep gente tak gente entak kira pikiran nik kesek kucak ikhlas ala ku kalakuan mari tak ina kerena. Khulil Yasin buat masuk surga. Mun ikhlas masuk surga. Mun tak ikhlas tak temu. Mun tahu khulil ikhlas apa aja? Ya tes. Oncang suruh pengajian cek amplopin. Mun tak gerunggung surga. Khulil Yasin tak akan dek selain guna. Bukan engki kan. Mun daripada jujur-jujuran kan senika. Bersampean kan jelas ikhlas nih kan. Khulil Yasin ikhlas apa aja? Ya tes dia.
Coba onceng surah pidato, cek gente bensin nah. Mun tak agrunggung mulai nah ikhlas swarga juga. Apa? Kula pengajian Pak kali tak sungkem ya, Kak. Pak kali. 5 kali nagi beri malam. Kayaknya kalau paipan kelekune ya tadi kecompo segi beri malam. Cenung 5 kali. Pak kali lambok kula. Pengajian tak sungkem. Agrunggung, alhamdulillah punten tak agrunggung kula. Asroh punten, kikir enten, manglo punten, ken ngal kali dina deh Kak. Ya tak. Tak agrunggung ya tak manglo ken ngokos jate. Mulai ro kira pikir, apa kita kelero bagi ke supir, beda. Apa? Jadi mau kira pikir, mau bahas ikhlas, boleh lihat cinta ikhlas hadir. Betang, saya kocak ikhlas nih, kan antara ibri bentak ibri pada kilo bisa gula. Ya kayaknya lo apa kak? Tentang koknya guan, letes mari namun tak berjajah. Masa tak gerunggung, haram tak kira gerunggung gula. Haram tak kira nilpunung kure. Cak mungkin selam babina kana tilpun tuh kok kalau penjo cak bunyi ngalak terep. Palai beri kalak, palai tak beri dente. Ya pola lagi ngalak. Punten, bunyi minta songkeman punten. Mun tak baca lates cak beri songkeman makin haram punten tak apa. Iya, ya masalah jangkik buru bedegung gerunggung aja lah manusia kak. Ngenten tak mau. Tak kau tak parja jelat teh. Punten nunggu. Kayak gitu orang yang berdebungkan apa na dinanya. Yenten hadirin salala ta ikhlas pagi erparpan. Mun paharparpan salala ta ikhlas pagi ngarep dosa deh Kak. Boleh ngeboleh man kaman mun pahacara meniki ngarep pese dosa. Acara apa pas iarep amplop dosa raja. Kengki raja entusa nang unceng penceramah teh beri amplop. Mulai kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi malemang kini kesejelas ikhlas sampean nih empuk sampean. Ini kesejelas ikhlas. Malemang kini kesejelas masuk surga sampean. Khalil Yasin tak ipangki hadirin. Keng pulan apolong ben orang sila jelas masuk surga beden sampean. Man termasuk aga debu segelak humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Bahwa mangken sehadir nih Kak. Tak ete ngalitung situng tapi ete ngali rombongan. Sateje si hadir epa masuk surga. Khalil Yasin man ter epa ngampong surga na sampean budian. Sehingga saja budian bakal masuk surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sepertama, pengumuman pasai rasa niat bagus, maka kita ngelaku ampun kencer. Senomor 2 ayat akhir surat Al-Baqarah. Senomor 3 pengumuman dari Allah. Saya rasa seala kutusah. Sepenting kelem minta sapora bi Allah pakun isapora hadirin. La tayasu min rauhillah wa la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kulaban ajunan makin aja tusah tinggal pabenya arpan kuleban sampean pakun masuk surga hadirin. Malah dan kula yakin hakul yakin umat Nabi Muhammad ni kemudian insyaallah bakal masuk surga kabeh. Patak masuk surga derem maka. Cek ilmu kubur pertanyaan ning menem. Semenem ne kale keboleh makin pertanyaan apaan. Jadi mun tak bisa jawab kan cek saran. Apa kan ning menem pertanyaan. Pasera pangeran nah, sera nabinah, napa agama nah, napa kiblat tah, napa imamah pasera ternyata nah. Kan karunik ke pertanyaannya. Kan apal, kan launing jawabannya kan. Kima-kima hati apa ada gak mau launing jawaban. Cek launing jawaban. Jadi pun malaikat datanya, marrabbuka, apal kan. Akhirat sera-sera jatusa kauleban ajunan. Sete dalam keberadaan ngibetusa. Tusana kita esapora ki odi. Sete ngibetusa. Babi kanjeng Nabi. Bahkan kanjeng Nabi ada bu. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Tang pertolongan je baaki nada katang umat saya jatusa. Saya jatusa. Babi kanjeng Nabi budian sambian. Maka namun kita patera jatusa. Na para ajaan kak. Artinya ada rumah. Mau coba toro ongku kak. Maksud. Mau apa yang talbungkon lagi. Maksudnya sa nikah. Bunlah amulai ki ilmu kubur gulaban ajunan. Pertanyaan saya ilmu kubur nih kejawaban lah ibarengi bocoran hadirin. Pah, saya bisa jawab orang seandi amal soleh. Ini kan lah beri jawaban nih artinya. Pertanyaan yang menem, pertanyaan cuma nikah. Saya rasa andi amal soleh bakal bisa jawab. Tetapi pun tak bisa jawab kan lah cek saran nih.
Saya dengan pertanyaan lagi bela, cara nak jawab mak le tukang lagi bela. Akhirat umpama tu sabakun raja. Iya, babi Gusti Kanjeng Nabi sebenting kula ben sampean maca selawat. Mun ki anya mari tale, se insyaallah maca selawat kapi. Ki buru kula si dateng sampean asolawat dan asarakalan tanggi. Kan mancing sampean ki buru. Apa mi mancing sampean? Karena Kanjeng Nabi hadir kayak kanton ki buru nika. Keng se hadir beni jasadan tapi secara nur. Keng kula ben sampean tak oning hadirin. Cuk saking oning mangkana mancing ini mun bisa ketika maca selawat ala asrofil anam kak itu sampai tak mancing kecuali keng andi odur hadirin. Anapa? Kanjeng Nabi hadir kak kantong kula ben sampean tak oning. Bah bade sing ngoca. Mun Kanjeng Nabi lakar hadir pada remamun bulan molot ro edina asrakalan itu ke asrakalan. Sumenep kota asrakalan deur masalengan le Kanjeng Nabi dai. Aboh benih bah ngale bade ben kiai entar ke pengajian kak. Nih kesehadir secara nur cai pun ulama sampean mun rek narik hadirin coba ngalak mangkok saibu ni kacer-cer sabe etanian kapi tiap mangkok beriin aing di sampean celing ilem maing tiap situng mangkok pasti beda arena kapi entar ka mangkok tu beda arena entar ka situng beda arena masa sampean ngucak arena ka saibu arena pakun situng keng mun bedena saibu arena ke bisa titi saibu anapa nur lah hadirin uning nur sampean nur ni ka cahaya. Aku delok sampean. Jadi beda nur beda enar. Pada nih kak. Pada tera. Cuman mun enar nih ka panas, mun nur nih ka anga. Jadi cahaya Kanjeng Nabi saat ini secara cahaya, benih secara jasad punten. King cuman kongang. Orang ini kata bang, kiben Kanjeng Nabi dalam kebedaan ngiding, ya kan kongang hadirin. Bisa. Keng mantir kula ben ajunan maka tak tabang ki dalam kebudayaan ngiding, mantir tabang kiban Gusti Kanjeng Nabi budan akhirat yang be kala ben syafaat. Amin Allahumma. Bon, nomor 4 terakhir bejeng 5 bektoh. Ini kepungkasan nih kak. Pasera orang seajaga ibadah bejeng 5 bektoh, maka orang gak ditukeng selamat. Ibelina boleh. Pasera orang kepora seajaga bejeng 5 bektoh, maka orang gak ditukeng selamat. Jadi sampian sehadir makin tahu sakir pikiran engkau ada selamat apa enggak ya? Engkau dia masuk surga banja, engkau dia budian pecah banja. Situng okorna, mun panjenengan kabejeng ngastete, bejeng ekalako kala bentengate, panjenengan kak dintu keng masuk surga. Keng sengak kengain, pasera orang seka bejeng mulai enteng. Sobu kesiangan tak susah tak akhir pikiran, bejeng lopot bekto kula ben sampean tak ruwet. Tengate taku asmana sampean keng etolis ebeng-lebengan neraka sareng Allah Subhanahu wa taala. Keng mun bejeng la ekalako kak, masar keng patalambat li sekali, keng talempes nyaman, benih keng enteng. Insya Allah punten. Keng mun sengaja enteng pah ben ari ini bali hadirin. Tengate kau leben ajunan takut tetilan silan tak selamat ya junan Allah Subhanahu wa taala. Pramila gak dinto kalaben acara Isra ni kami perlu ulang saben tahun. Karena gak dinto berkaitan kalaben ibadah saanya mah salat, ibadah salat gak dinto bekal dan tuaki kau leben ajunan bekal selamat di akhirat. Maka ben tahun meskipun biaya jangan ibadah aki nih kak. Tahun beri Isra beda, mangken beda, tahun datang beda. Ma ini beli. Pak na pak saus mun perkara ni penting pakun elibe di hadirin. Jadi tadi lain tocuna keng untuk nyari iman kau leben ajunan sehingga iman kau leben ajunan seampun mabe kalaben Isra insyaallah tengki boleh. Karena iman ni kata pada beda iman ni ke iman malaikat la yazidu wa la yanqus tak jen atamba tapi tak jen korang iman malaikat. Beda iman nabi ban rasul yazidu wa la yanqus ben ari atamba tak tuman korang. Iman ni kasih nomor telok beda iman orang keporah yazidu wa yanqus ampo atamba ampo tada mun deteng iman tengki masjid seguongguan sajam astagfirullah iman tempo na tengki iman tempo na tada ngicok sandal mulai na jadang masjid. Jadi kula ben sampean iman ni kapolan ampo elang ampo benya akhir ibadah aki Isra ni ka untuk atetiaki iman pakun stabil mun iman kak dintola stabil iman kak dintola koko kuat da ajunan Allah insyaallah kau leben ajunan bekal selamat amin Allahumma cek sampai tinggal dek ka ibadah salat sanaus odi kaulah ben sampian malarat kaontongan beni marka atunya pangkat tapi saya bisa selamat dunia ben akhirat kasalamatan ika oleh kala bentoat de Gusti Allah semak ben ajawin maksiat
kepada manusia ala kose manfaat sanaus odi sakeja insya Allah berkat amin samuka sateja kaparengan sehat ibadah kuste Allah atam bagiat lancang umur rizki halal nak potoh solihin solihat bentatang ke rukun de ulama cinta serta toat ala kuwaka bagusan selalu sempat mun ala kotusa menter bisa tobat nga oleh pangaporana Allah jukan rahmat ben muka kengi nga syafaat kanjeng Nabi Muhammad la ilaha illallah tebu baktoh sakarat amin muka ipa tepa sampai nyabah ilarot keluarlah ruh kempang tak malarat husnul khotimah asangu iman Islam sampai wafat salli iman ala mada salli iman ala mada wal ali wal ashab wal ali wal ashabi bang laku siang ben malam seipek keren tunyak jarang searoma sahabat bekal matiak padahal mun mate tunyak ikala lainna cuma labun pote tak ajai setu menang tunyak kebai syarat ibadah pagiat ngireng tapi markah syarat ibadah cek sampai enteng banyak mun ka urusan dunia yang kepenting tapi mun urusan akhirat kadang ding mata ngiding odi keporatore cepi kapiaki polan pateh dateng bektona ta eki pangki kula ben sampian seeden te beni soki kula ben sampian sateja mati kapi salli iman ala mada salli iman ala mada wal ali wal ali wal ashabi man qad wahada sateja sealakoh sateja sengerena sateja senyumpang ben sateja seentar melemangkin manter selamat dunia akhirat manter kau leben ajunan agati along pulong seneng ben bunga saat mangkin manter polong i akhirat swarga Allah sateja senyumpang sateja sealakoh sateja sengerena sateja seentar manter belanceng umur sebarokah paringin rizki sehalal untuk syarat ibadah ke Allah paringin nak foto solihin ben solihan ben semoga kau leben ajunan tak sete kecuali asangu la ilaha illallah ben sateja sehadir semoga ki pada Pak Azziarah ke Mekah Madinah manter ki bisa anyalah sedek maka Gusti Kanjeng Nabi Madinah amin Allahumma amin Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah segak dintokeran si bisa pada Pak kurang ben lebih nanya sapora sedek batas epon mana bi beda bener dari saya pada Pak kebenaran gak dinto mutlak fadl dari Allah Subhanahu wa taala mana bibada salah dari saya sampai yaki kesalahan murni omber dari keentengan ben kebutuhan pribadi Muhammad Khalil Yasin ni on sapora ben yon pelersaki subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.